Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulih safa ba'd. Ade fitru zakat neremme jeheni emiya ku direwole rasatto nata direwole gawmatto mimasalaga ilmer midaluwani fitru zakat emme edevigen wa gotaki emiya ku huritanakun huri rarakun huri gawmaka e zakat neru misalaka divessaku mi direwoleni enaki aslu wazam hunnani maalege ehem vejja ena ekamaku kamme komme daturwarega gos hotta fitru zakat wajibu wenage macca dakkanje ramadan masene heda kuren rashega kamuga waninama ene zakat neren irashaka de mi zamanuga mi jehni awon me online platform ta zakat dekum honnative e bohore erashe select waven ehma erasha dekki kama beleven erashun zakat nerunu kama den oti misalaka di rajyega diru nule farate ekama divesse ena zakat nereni ena dirule gawmatto balairu ena dirule gawmat nerenjen e divesse kamuga aves den bay fahar quraka waragina belini bari misale hun darin kiyawansha bes parwasha eki kankamuga me rajyen bera diyama emi hunge faratun e zakat nere aslaki emiheke fal tanwaskon horejje erashegge muslimun ole muslim muitama e zakat dekon ei emme rangalu go kamuga wani ehbe ma agonu ben duwa ki agonu men samal kan den e baje agonu me zakata be hukumtaka fitru zakat khasa go tek ramadan ma hoge eid namaz kurin zakat dakka fati bay gotuga agonu me yagin kuran jehen agonu duwa ki allah subhanahu wa taala agonu emme ki bayin emmi kuran hewa mata qabul korebun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.